ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату бародарон. Бахшида ба охири даҳаи рамазон то сеюм рӯзи ида магазини ҳоҷиён тахфифи худро эълон мекунад. Ҳамарӯза аз соати 9 саҳар то 12 шаба метавонед харидорӣ кунед. тӯҳфаҳоям шуморо интизоранд. мо дар хизмати шумо. марҳамат кунед, магазини ҳоҷиён. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام